matong diamuna awang buru nami do nagburu nami ng madua asa doon nami masangok katanina dua-dua penggeng sor madua mahamuna akawang buru do nagburu andur haduk ka main na baik tuhudu lompu andur hatini main na baik tuhudu hormo nang mang buru nami do nagburu nami saat tuna sorma tua pato uto gupa hokku saat matong tuna marnini jala tuna marno dua dana nani paling mayon di Tuhan dihamu asal tiap matong dak lagi ibu-ibu magodagi saat mai dongatta na sorma tua dihamu na akan atorasna asa dilihat bagugu dihamu asa anggia kada dana nani pasahat di Tuhan ta beda dana si turoni jelma nasihat di juluni keluarga di julung masyarakat tanui ma dia depan kamu tulang nami tutu dilihat kamu pasu-pasu lahot do jambar nako sayang dia matutu tujuan nyarion kok ma dihami persawian kok perlaban kok nang akan dauli dadengkan dia kapasu-pasu muna tuhami tulang nami bapak nami nang inang nami saya tutuma didok aduhur tioma didok lote saya tutuma kapasu-pasu na jong mune naliliyaw muna tuhami saya unang may buba sala unang may mose kami may tioma jam madungan mau diate asa pea ini dihami sa luna may tioma godang si tio-tio las paduma ng kasatami alam kasalo sa barunor, kasi kaya niya mahita na marungan, marungan, marungan,